Di ćeš? Ne u stijene. Aj gore. Pozdrav i dobro jutro. Dobrodošli do novog video. Drugi dan, ista misija. Nadam se da sam na dobrom mjestu. Vidimo se ljudi kad dođem dole. Lijep put. Zanimljivo. Ja, stijena i more. Evo ga. Došli smo tu negdje. Osjećam se izgubljeno. Uglavnom, ajde idem naći neku poziciju tu uz more, pa idemo dalje. Imamo bazen, što je odlično ako išta ulovimo, ali evo, idemo vidjeti. Evo kad me pitaju da li mogu sa mnom, evo zašto rađe ne. Ajmo baciti. Ništa, evo klasični početak, stavljamo woblera koji, ako je riba na površini, u velikoj vjerovatnošći radi. Idemo odmah sa njime i onda sa sobom imamo džigove, pa idemo probati. Bistro Rogi, pozdrav ljudi. Idemo ljudi, prvi zabačaj. Uživajte. Evo ga. Nešto malo. Ne u stijene. Vraga je malo. Dođi. O! Di ćeš? Ne u stijene. Aj gore. Opa! Malo smo nespretni sa ovom pozicijom. Ajde gore! Dobar. Nice. Evo ljudi. Dobro je, jedan luci gore. Još koji komad i dobri smo. Dobro je počelo jutro. Pošto sam na novoj poziciji, evo sad dok bacam, razmišljam gdje bi mogao spremiti onu ribu, to je sluca što smo digli, da bude u moru. Malo mi je daleko sada ići nazad na onaj bazen što sam snimio na početku, ali evo, vidjet ćemo. Ne znam, ništa, odlučio sam, nosimo ju na bazen. Evo ga bazen. Tako je, ajmo dalje. Mislim da ću se morat prebaciti na džig jer se na wobbleru trenutno ništa ne dešava. Prelazimo na džig. Ajmo! Evo, sunce izlazi. Izašlo već dosta. 7:23, jedan luc vani. Rogi bistro, idemo dalje. Evo,
stavio sam ovaj džig. Htio sam samo napomenuti da je sve ovo meni novo, tako da nisam nikakav profesionalac, kako se može vidjeti u videima. Tako da ako ima tko da zna džigat bolje i u tome je i ima neki savjet, slobodno pišite. Sve što ja radim, to sam ja vidio na YouTube-u, to su mi eto rekli neki ljudi ovako što sam ih upoznao preko Fejsa, preko interneta općenito. Sve što radim, vidio, čuo. Tako da evo, sad ćete vidjeti šta ja znam, to jest šta ja radim. Pa iskusni džigeri, javite. Evo ga, ovdje je ono dublje i evo bacio sam džig i ja sad čekam da dovoljno potone, čak pustim do dna nekada. Sad mi je malo teže skužiti kada je dno jer je valovito i puše, ali eto. Probavao sam skužiti preko bojena u predenici, ali nije baš lako. Uglavnom evo mislim da je to i onda ja jače potežem za gore kako bi ga možda digao sa dna po nekoj teoriji i onda ga vučemo ovako u stranu. Pa ajde da vidimo. I onda ovako 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa ga opet spustim malo. Pa opet 1, 2, 3 gore. I onda u stranu malo. Tako ja vučem džigove. Eto pa pišite. Evo odlučio sam se ponovno vratiti na wobbler. Nekako mi je najdraži. Sve što sam ulovio na njega. Čak sam mislio da sam ulovio na njega zato jer je bila uvijek mirnije more. Ali evo, po ovome sam malo priulovio, pa vodit ćemo se time da ovo dobro radi. Evo ga, sav arsenal, a gore ostatak. Idemo odraditi malu pauzicu, malo da stanem. Jednu cigaru, jedan croissant i onda idemo dalje baciti. E da, ostao sam bez komada Johna. Definitivno trebam kupiti novu obuću za ovakve stvari, jer ovo nije baš za zezamciju. A ne znam šta se dešava, ali galebi su se počeli okupljati ovdje. Možda je neka riba dole. Imao sam udarac, ali otpalo. Znači još su ovdje. Evo ga, gotovo za danas. Idemo sada složiti sve ovo, pokupiti stvari, izvagati ribu i očistiti. Ajmo, vaganje. Kila 39. Ne znam koliko će se to vidjeti. Ali dobar komad, ja zadovoljan. Idemo očistiti. Eto vam je malo izbliže, lijep komad. I evo vam malo izbliže vaga. Eto, čista ima 120. A riba se mjeri, to jest važe, neočišćena. Imamo danas ručak ili večeru. Tako da ljudi, hvala vam na gledanju. Ostavite neki komentar. Ne zaboravite se pretplatiti. Bistro, Rogi, pozdrav!